kwirwanaho ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye ni ukutaruhari. mwongeye kwirirwa abakunzi bacu batuza Rutunga TV, twizera ko mumeze neza mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Umudahwema kudukurikira umunsi kunda amakuru tugenda tubagezaho muri agaciro kenshi. Ubuzumwe ko dushimira namaze gukora subscribe nawe utarayikora ikore kugira ngo ukomeze ugabane n'abandi umugisha biru cyane kuba wayikora, kandi uzaba dushigikiye kugira ngo tukazohora ucikora amakuru yacu tugenda tubaganira umunsi kunda amakuru kuri twatohoje dufitiye igihamya duhagazeho. Rero n'ubundi tugiye kugaruka ku makuru yiwe mu karere y'intambara zikomeye, ibitero bya leta Kinshasa n'abambari b'Abarundi n'interahamwe na Mayimayi n'Abazalendo bose ku mugambi wo gusenya umunyamurenge, wo kurimbura umunyamurenge, ariko kubw'Imana y'umurenge ikaba ikomeje kwigaragaza hamwe n'amadubu, bakaba bakomeje kwita umwanzi buri kwaje agasanga bamwiteguye bakamukubita ndetse bakamusubiza iyo yaje aturuka. Turabishimira Imana n'amadubu y'umurenge yahagaze kigabo kugira ngo akomeze arengere ababyeyi babo. Uzukuri turabubaha cyane kandi turabakunda, Imana izakomeza ibambika imbaraga. Rero n'ubundi amakuru yacu ko twari twayabagejeho mu gitondo ku bitero byagabwe ku banyamurenge batuye umusozi miremire y'umurenge, baje baciye inzira, hari abaciye za Gipupu ndetse nk'uko twari twabibabwiye abandi baca kuri zero, ariko bose baje gukubitwa amakuru duhawe n'imbone zacu niyo tuvuze ngo tubagezeho. Ndetse hari n'undi mwanzi waraciye muri Mukoko undi za Karongi, bazamaca inzira nyinshi bafite ubwinshi, bikubita ku mutima, bikubita ku gatuza. Kera amavideo twe twayabonye batangiye kwita ku gatima bavuga ati Mikenke ntigomba kuraramwe umunyarwanda. Rero izirangenga bitekerezo nizo zabicisha gufata abantu mukabitira abakindi gihugu kandi ari abakongomani, ikintu kitabaho mu isi. Ariko ibyo byose ni imyumvire yabo bashizwemo n'ababayoboye n'abakuriye. Ibyo nibyo twadushaka kurwanya, izo ngengabitekerezo, kandi tuzazitsinda. Rero amakuru umwanzi yaje gutera, ariko haba intambara ikomeye. Ariko ku ruhande rwa Gipupu umwanzi yaje kwitwa kikarasubizwa iyo yaje aturuka. Haje kuba imirwano iremereye, humvikanye imbunda ziremereye, amakompara za 12 n'izindi mbunda zose zikomeye ndetse n'izoroheje. Ni muri irembo ryagutse nkuku biraro mbiri, umwanzi aciye kuri zero. Habaye intambara ikomeye mu by'ukuri yahuje izi impande zombi, ariko twirwaneho kuko twababwiye yuko hari umusirikare uri mu kubakorera akazi akabashyiramo umuriro ubakwiriye bagataha batumva batabona. Yaje kubakoreramo imbunde nzima, imbunde nziza izikubita igitaka kikanyeganyega. Abajenesi basuye batuva batabona, bataye babo bapfushije, kandi n'ubundi bazakomeza bapfushe kuko baracafite imitekerereze iri hasi cyane, kumva ko bagifite kwirukana abanyamurenge muri kiriya gihugu. Abatarabirukanye bujya mbere nta mbaraga twirwaneho barage batagira amasasu batagira iki. Ubu ngubu ko barabona ko ari cyo gihe cyo kugira ngo bazabirukane rwose, ko barashukwa ntaco bazageraho, ni ugupfa ni ugupfusha gusa kubusa, kuko twirwaneho n'abasirikare bacu gukora, bigishijwe batojwe n'Abazalendo n'abasivile batazi ico barimo, gupfa gusa kuza mu kigari gusa ngo baje gutera ngo barafata Minembwe barafata Mikenke. Ibundi bari Abazalendo bagiye guhura n'umuriro ukomeye, bagiye guhura n'uruva gusenya, bagiye kwibagirana. Umuzalendo muri ya misozi y'umurenge mu minsi itari myinshi, nyuma y'ukwezi kumwe nta muzalendo uzaba ugihari. Uziripotinga nta mahoro bazamwakira, kutaziripotinga ugifite intwaro azahura n'isi, azakubitwa n'inkuba bataziturutse, kuko hari imbaraga zimira izindi, hari imbaraga zaje zifite kubanyeganyeza. Ubundi Abazalendo ntibararaswa, ntibarumva umuriro, nibwo butesi bagifite bagenda batera udutero twa hafi na hafi, ntibararaswa ntibarumva umuriro. Umunsi barashwe ntabwo bazongera kugaruka. Rero uyu mwanzi bakaba baje kumukubita mu masaha ya 11 zija gushika 6 nibwo navuganye n'imbone yanje iri mu Minembwe, ambwira ko abacu bari hano hejuru kuri za antene zagurisa kuko aduyi bamukubise kuko yari yaje yamashije yabirangije, yasinyiwe ko agomba gufata Mikenke bagasenya umunyamurenge wese. Ariko Imana kuko atari umuyinga, Imana kuko itumva ibitekerezo by'abamwe bashaka kwica abandi, baje ibyo bigamba, ibyo bazi yuko bageraho ntibabigeraho, ntibaza kubakundira. Baje gukwitwa, basubizwayo nabi, basubizwayo baumiye, batakaje, bakubiswe bya kutosha.
Rero ayo niyo makuru y'iyo ntambara ihari nuko umwanzi yari yaje yamashije, yazanye imbaraga ze zose, yazanye ubwinshi ariko akaba yaje gukubitwa impande zose baje bateye, baje gukubitwa ndetse barahatakariza cane mu buryo ejo i Burundi ababembe iyo batakaje baza gushaka imayiti zabo basize bataye, basize bahishe za kajorite zabo, ejo bashobora kuzaza arizo baje gutwara ariko kuvuga ngo baje gutera ikindi gitero co kugira ngo babe bagera ku vyo bifuza ku migambi yabo ntavyo ntivyoba bikibaye kubera ko batakaje cane. Niyo makuru twahawe n'imboni zacu ziri kuri tere nuko umwanzi yatakaje, abarundi bakubititse kandi ni bado na bado. Baracakubitwa kuko hari amakuru meza umuseke ugiye gutambika, hari amakuru y'ihumure mfite, yuko mu minsi mike uriya mwanzi agiye kwibagirana. Naho irandondo ya za Gitoga naho habaye intambara ikomeye kuko hari abazalendo babivuga yuko hari abandi basirikare ba M23 bindutse uretse no kundi hambere yarimwo ba Colonel Ndabagaza, ba Colonel Rubibi, ba Colonel Nzemurinda, bavuga yuko hari indi konde M23 yazamutse ngo niyo bari kurwana iriya za Gitoga. Nabo bari abandi bo bazamutse barimo ba Colonel Ndabagaza nkuko twari tubivuze, bo binjiye amashamba bagenda bakubura bacisha agakubuzo, ni ukuvuga ngo bakoze isuku niyige gukorwa neza hano kandi ino bano bakiya bishongereza ntibarumva umuriro, bakoze isuku ni ukuvuga ngo nta mwanzi basize inyuma, ngo bagiye barenze za Canzovu, barahereye mu kuzimu iriya za Rubumba twaba tubabwira mu mashamba, bagenda bakora isuku kandi aho bakora isuku bakahasiga ingabo bakahadeployinga. Ni ukuvuga ngo Minembwe igiye gusubira mu buryo, inkengero zaho zose ubucafu bukirimwo bugiye guhanagurwa. Ni ukuvuga ngo aho baherera mu mashamba bagwana, bagiye bagwana aho bagera bamara gufata bakahasiga ingabo, niyo system ihari. Timubwire ngo ngo byenda baragiye gusa bararasa kiborera baragaruka. Baraharashe ndetse aho bagenda barasiyoza Rubumba n'ahandi bagiye bahasiga ingabo kugera Canzovu niho bageze uyu munsi. Ko bararasa aduyi agiye kumva uruva gusenya, gusa bacu ntibaraga muri Canzovu, ababivuze n'abanyabyandika benshi babivuga no kuri YouTube ntibarahagera, ariko nta duyi uraye muri Canzovu kuko mu gitondo FC23 n'ibikendera yabyuka ihagera ndetse na Bijombo iri mu kaga gakomeye. Baje bihutira batabara yuko bari babwiye ko abana bateye no Minembwe, baje babyihutira ariko uko bagiye mu nzira ntago bagiye bahasiga ingabo, bagiye gukora isuku. Nabo bandi babagwanira za Gitoga ko barakora akazi neza, habaye intambara ariko abazalendo bahakubitikiye, nubwo mwamwana bagifite kamurare bikanga bavuga ku mbuga zabo ngo yego ngo niki ni tuno dutero twari twatewe imikingo umunsi bari bazi ko ari ico bagera, ariko mu kivi ntaco bageze bakaba basubijwe inyuma, bavuga ko nizo bakaba basubijwe inyuma n'abari hariya twigano zari zisanzwe hari, none bari abandi batwigano bagiye kwiyongeraho. Ni ukuvuga ngo bagiye guhanagura mugira ihumure, umuseke ugiye gutambika amahoro agiye kugaruka, ntabwo batugifite. N'aba ngaba Abanyamurenge bagifite ikintu cyo gushinyagurira ababo, bafite umuvumo ukomeye, je bazabambabaza cane, nzambwira abacu nkavuga ati se umuntu w'umunyamurenge wabyaye n'umunyamurenge wavutse w'umunyamurenge wavukiye Murenge ufata message cyangwa ariko agashinyagurira mugenzi we w'umunyamurenge ngo yapfushije kweri. Abanyamurenge mugende mwisubira Akagara ndetse bakazanabita n'abanyamurenge kuko nta munyamurenge wakora kiriya kintu cyo gushinyagurira abandi, ntabwo bibaho. Jewe narapfushije iyo mbonye umuntu ashinyagurira, kandi umunsi napfushije naraye ndira buraca. Rero ayo marira awugira ngo umuntu ampumurize karasa kandi agapostinga umuntu atanazi, kikwereka ko Abanyakagara ari abanzi, ari abagome, ari abicanyi, azamapostinga ari umuntu atazi, n'umuntu atazi gusa nimba yaguye ku rugamba akamupostinga kugira gusa ngo yereke isi yuko yishimye, avuga amagambo yo gushinyagura byishimire, ariko nawe waba ushinyagurwa uzapfa kuko isi twese turabashitsi tuzapfa, tugashinyagure mugenzi wawe kuko twese urupfu tuzarucamo kandi tuzapfa, kandi ushobora no kudapfa ugapfusha ubuvuba kuko uramutse ukagira amahirwe yo kuramba ugapfusha uwawe, kuko twese nta muntu uba ukeneye gupfa, ariko ni ibintu byashizweho n'Uwiteka kuko umuntu wese azapfa akabona kuja mu ijuru, nta muntu uzaguruka. Rero abantu bakomeje gukora ibyo bintu by'ukuri mukomeje kutubabaza, mufata amafoto y'abana mushira ku mbuga z'abajenisi z'abamayimayi ngo nibo babashima, ngo kubera ko mwatamitswe na leta ya Kinshasa ngo mukomeze mukora ibintu bisa kaho mwamusarika abandi. Wowe ubona yuko niba umuntu yapfushije ukumva ufite ifiyeri yo gufata amafoto ukashira ku mbuga z'abajenisi ugapostinga amafoto utazi kugira ngo utoneka abandi Banyamurenge, nawe wenyine ugomba kumenya yuko bikubabaje kandi yuko bikureba yuko igihe kizagera, nubwo we ntaco binakubwiye, nta muntu wawe ufite ruguru ushobora kuja mu ntambara bagapfa, n'ahandi harapfa. Ntimuge ngo ku rugamba niho abantu bonyine bazapfa, n'ahandi barapfa, naho uri wopfa. Kandi
ibihe ibindi bihe hari igihe tuzajya twisanga mu mahoro ukaza uvuga ati ibintu navuze kure nari mfite ubwenge, ibintu nakora nari mfite ubwenge, ugasanga ko urabyicuza kandi ukikuzira akanwa kawe. Mugende mwitonde mureke gusarika abandi kuko twese turi abanyamurenge. Nimba umunyamurenge yapfushije genda umusure ndetse umufate ku mugongo kuko niwe muragije inama ariko yadusigaye yaravuze ati umuntu wawe napfusha ntukande kwikubaga icitse kuko ejo n'undi nazapfusha niwe uzabura rwo kuja kumuhumuza uvuga ati wabonye ko nakomeye, nawe komera kuko naje narakomeye. Muze dukomezanye nawe ibintu byo kuvuga ngo kuraje gusarika abantu ufata amafoto yashira mu agenesi wishima yuko undi munyamurenge yapfushije ni ikintu umuntu giteye n'isoni giteye n'ubwoba kuvuga ngo umuntu arishimye ko umunyamurenge yapfuye mugenzi wiwe. Rwose amaraso azabahumira kandi muzahura n'ibibazo bikomeye nimutagarukira aho ngaho akagara muve mu zo mwagiyemo. Naho umwanzi kuko n'iradorone barashe byose nabaga bakagara bafatikanije n'abandi bari muri leta bagiye bagacura umugambi i Bujumbura bagafata za drone. Turabizi amakuru twarabaguye ko hari za drone nyinshi zapanga i Bujumbura kuriza muri kiriya kirere cya Minembwe kugira ngo bakomeze barase ku birindiro byatwirwanya ndetse no mu baturage. Ariko ibyo byose muzatsindwa, mwaratsinzwe urugamba rwacu tuzarutsinda, muzafata ubusa. Ni Pacifique Kamunege nk'ibisanzwe ari kubabwira amakuru ko akarere kameze nuko aduye yahunze impande zose kandi yuko dufite amakuru yuko abacu bari bagiye gukura ubucafu mu mashamba, ko babukuye mu mashamba bagiye bashorera abajenesi babakura mu bibira bahorotse imusozi kandi aho hose bagiye bagera bahadiporoyinze bahagaze neza ku mirongo y'urugamba. Ejo n'ejo bundi cyangwa se ejo tuzaja kugeza nimugoroba twamenye neza ko Bijombo yarashwe cyangwa se za Canzovu ko yose yamaze kwigarurwa n'amadubu kandi turabyizera turanabasengera Imana izakomeze ibatsindira urugamba murimo kuko mukomeje kubikora neza muhagarara ku mirongo y'urugamba mukubita umwanzi igihe cyose yaziye agahura n'uruva gusenya agatakaza ndetse agasubizwa iyo yaje aturuka. Harakaba amadubu, harakaba twigwaneho, harakaba AFC. Mukomeze munoge n'ibiganza tutageza umunsi ku wundi.